тамошобинони азиз, имшаб бошад 4 бозии дигар дар доираи марҳилаи яшакниҳоии лигаи чемпионҳо баргузор мегарданд. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳое ки имшаб доир хоҳанд шуд. фикр мекунам лавҳаҳои бозиҳои имшаба ба маротиб ҷолибтар ҳастанд. чӣ арзандагӣ аст? Пари Сен-Жермен Ливерпул бозии фикр мекунам марказии тамоми марҳилаи яшакниҳоӣ. Бавария Мюнхен Байер дербии олмонӣ ва инчунин Барселона бозӣ мекунад бо Бенфика ва як бозии дигар Интер рақобат менамояд бо дастаи Фейнорди ҳолландӣ. бори аввал дар солҳои охир ин қадар зиёдҳои дастаҳои зиёд аз Нидерланд омода истодаем ва шурӯъ мекунем аз ПСЖ ва Ливерпул. чун вақт танг аст, хоҳиш мекунам ки мухтасар фикрҳои худро раҷеъ ба бозиҳо иброз дорем. Пари Сен-Жермен 10 бозӣ пайҳам мешавад ки мағлуб намегардад. 10 бозӣ пайҳам пирӯзӣ дорад, яки мусовӣ ҳам нест. аз тарафи дигар бошад Ливерпул дар бозии охирини Премер-лигаи Англия он қадар пурқувват наменамояд монанди моҳҳои пештара. фикр намекунад ки ПСЖ низ шонс дорад ки аз Ливерпул гузарад? ПСЖ бубинед баъд он ки Брест бечораро 10 голи беҷавоб зад, як саркӯб намуд, аллакай медонад ки акнун бо дастаи ба қавли ба забони худам гарини акнун нав рӯбарӯ мешавад ва бояд барояшон нишон диҳанд ки дар Европа бо ки рақобат кардан дуруст аст. бубинед раҳмат барои ташкилкунандагони қуръакашӣ ки бояд ПСЖ гӯяд ки барояш Брестро овардан. барвақтар агар мешуд медонист ки сатҳи рақобат дар лигаи чемпионҳо мисли мавсими пешин чӣ гуна хоҳад буд. баръакс бубинед 10 пирӯзии пайҳам дорад. Манчестери проблемадорро шикаст дод. дигар ҳама дар Фаронса, ҳамаи рақибон аз Фаронса буданд. дар Фаронса ҳар сол 100 сол пас ҳам шикаст додан мегирад ПСЖ бо он иқтидоре ки дорад. вале Ливерпул бубинед натиҷаи 100% дар марҳилаи умумии лигаи чемпионҳо танҳо як бохт дар худи Премер лигаи Англия ва чӣ гуна пирӯзиҳои боварибахш пайҳам дорад ва дар ҳамин ҷо як имтиҳони сангин барои дастаи Париж аз ҷониби дастаи Слот хоҳад буд ва сарлавҳаи асосии бозии ин шом маҳз бояд ҳамин рақобат бошад. ростӣ бинед ки дастаи ба ПСЖ то ин марҳила албатта ки на чандон бо рақибони сарсахт рӯбарӯ шуд. ҳамакнун ин бозӣ нишон медиҳад ки ин даста то куҷо метавонад ки яъне ки нишон дода метавонад ки ин даста чӣ гуна ҳунарнамоӣ то ин вақт дошт ва агар дар сурате ки аз Ливерпул гузарад ман фикр мекунам ки метавон ки инро дастаи муддаӣ яке аз дастаҳои муддаии асосӣ дар ин мавсим донист. чунки дастаи Ливерпул имсол воқеан ҳам дар Премер-лига бисёр дурахшид ва ин даста ҳоло ҳам дар мавқеи аввали Премер-лига аст ва барои дастаи ПСЖ фикр мекунам ин бисёр рақиби сарсахт мешавад ва ҳарчанд ки дастаи ПСЖ нисбат ба мавсими гузашта имсол бисёр дар сатҳи хуб аст. махсусан Усмон Дембеле бозиҳои охир хело дурахшиши хуб дорад. бале, Усмон Дембеле дурахшиши хуб дорад дар хатарам аз он метавонад пайдо сад. бештарин гол дар соли 2025. бале, нафаре аст ки фикр мекунам аз рӯи нишонотҳои умурӣ беҳтар аст аз Усмон Дембеле. ин Муҳаммад Салоҳ аст ба назари шахсан ман феълан. дар соли 2025 Дембеле. бале, соли 2025 аммо дар маҷмӯъ мавсим рафти мавсим бозӣ ҳам ин ҳол дар соли 2025. аммо қабул. аксарият мо ПСЖ-ро оло танҳо муқоиса карда метавонем аз бозиҳо муқобили дастаҳое ки он қадар пурқувват нестанд. барои ин биёед бубинем ки то куҷо рафтани Мбаппе таъсири мусбӣ расонидааст ба ПСЖ. баҳона медиҳем бо бозиҳо муқобили Брест, муқобили Монпелие ва муқобили дастаҳои монанди Тулуза. фикрҳои бисёр аҷиб роҷеъ ба бозии ПСЖ Ливерпул ва акнун рақобати дигаре ки имшон баргузор мегардад Бавария Байер. Бавария ду мавсими охир мешавад ки бисёр мушкилӣ дорад дар бозиҳо муқобили Байер. ин мавсим Венсан Компани омадааст. баъзе аз рақибонро торумор карда истодааст Бавария. аммо бо Байер чӣ мешавад, хусусан дар лигаи чемпионҳо? бубинед Байер мавсимҳои пешин бисёр мушкил эҷод мекард ба худи Бавария. он мавсим афсонавие ки Байер порсол дошт, бубинед чӣ гуна тормор мекард худи Баварияро. валекин аз оғози мавсим ростӣ шахсан ман Венсан Компаниро нодида мегирифтам. вале бубинед айни ҳол дар худи Бундеслига чӣ гуна ӯ таносуби бештари холиро дар роҳи пойгаи қаҳрамонӣ нигоҳ медорад ва ба Байерам имконият надод то аз ӯ хол бигирад. ҳарчанд мусовиам шуд, лекин шикаст нахӯрд дастаи Компани. ва албатта мо ба афсона бовар мекунем ки Кейн ахиран мумкин ҷоизадор мешавад дар Олмон ақаллан. валекин дар лигаи чемпионҳо як хатари хоса эҷод мекунад дастаи Алонсо барои Бавария. агар ки шаваду
وینسان کمپانی از این امتحان سنگین گذرد ما میتوانیم باواریا را با یک از دسته فاوریت اساسی برای گرفتن جام حسیات نیست که همچون متخصص الونسو از کمپانی بهتر است. نه چون این حسیات هست لیکن عین حال نتیجه دستاوی ببینید چگونه است اگر در بوندسلیگا اگر ما قیاس کنیم ببینید چگونه است عین حال تناسب خالی چشمرس نظررس است در خود بوندسلیگا در لیگ چمپیونان هم باواریا هرچند که از بایر نتیجه اندک پستر داشت ولیکن نتیجهش خوشبین کننده است. فعلا 8 امتیاز فرق است در بوندسلیگا میانی باواریا و بایر 61 گل دارد. بایر باشد 53 امتیاز در بازی گذشته مثل بایر اینتراخت فرانکفورت را 4-1 با حساب کلان در سفر شکست داد. نه که وضعی بایر هم بسیار هم خوب است. ولی که ببینید باواریا خول از دست نمی‌دهد در رقابت این چیز مهم است. دوره لغزش یک دوره بحرانیه که باواریا داشت در ماهای زمستانی فکر میکنم که علاقه پشتی سر شده است و علاقه وینسان کمپانی عادت کرد با فوتبال آلمان. مختصر دو بازی دیگر را گفتم بگذاریم چون وقت محدود است. بارسلونا در سفر مقابل بنفیکا بازی میکند، در رقابت در پرتغال دایر میگردد. بارسلونا مشکلی احساس میکند یا نه مقابل بنفیکا؟ البته 100% ما اینجا مشکلی برای بارسلونا هست. هرچند اینجا میتوان برای هر دو دسته البته که از بنفیکا که با مشکل از موناکو گذاشت، اما بنفیکا در برابر بارسلونا بازی خوب نشان داد. این هم باید در مرحله عمومی بله این هر دو حریف الکای در این موسم یک بار مقابل هم رقابت کردند و هر دو مربیان هم خوب میدونند یکدیگر رو و همچنین بازیگران. یعنی برای هر دو دسته امکانیت هست، اما امروز ما میتوانیم امروز خط حمله بارسلونا رو بهترین در اروپا به قول بگوییم که همین دسته بارسلونا خط دفاعش رو خط حملهش رو بله امروز واقعا این سه حملهگر در خط حمله بسیار خوب هنرنمایی دارند. حتی گل هایی که این سه حملهگر در یک جایگی وابسته به شماره بیشتری گل هایی که این موسم بله یعنی خط حمله این دسته بسیار جالب به نظر میرسد. جالب اما بهترین من راستی از لحاظ شماره گل درست میتوان اون کرد برای که ببینید این موسم دسته افریقا واقعا خود هری از حریف ازلی سرکرده تیرباران کردن با دیگر دستا جنبست میگند از یک. ببینید در با خودی بنفیکا هم 3-1 در حساب قفا بود چگونه کامبک کرد. ببینید با 5-4 حساب را تاب داد. در مورد بارسلونا من تنها یک جمله گفتنیم که از بارسلونا که این موسم چنین نتیجه نشون میداد واقعا ترسیدن در کار است. یامال واقعا بازداشت نشونده است در قناتی حملوی خود بازداشت نشونده است. در دل حالت گل ایجاد میکند یا نسبت قاعده ویران میکنه یا کسی کارت سرخ میگیرد یا مهمتر از همه این است که خودخواه نیست برای دسته بازی میکنه. برای دسته این چیز مهم است. ببینید گل که ایجاد کرد پس خودخواه نبوده است. دل خانفر را فریب میداد یا کی زیدش قاعده ویران میکند همونطور هدفمندانه به جریمه گل میرسوند. لیواندوفسکی قطعی رافینیا لقمه تیار را میگیرند وارد دروازه کردن میگیرند. و نهایت تخمینی بازی بارسلونا بنفیکا بازی سفری بیشتر به گزارش بارسلونا باور دارم. نه بازی تنها نتیجه بازی اول رو پیشگویی میکنه. نتیجه اول من فکر میکنم حداقل بارسلونا میتونه که مساوی کند. یعنی باخت نمیکند بارسلونا در این بازی. بارسلونا در حال مغلوب نمیگردد. پیروزی مینیمالی بارسلونا در سفر. من هم فکر هستم با ایمون بک که بارسلونا مساوی نخواهد کرد. احتمالاً پیروزی به دست میاره در بازی اول تا که موقع خود را بهتر گرداند پیش از بازی جوابی و توجه کند تا همون دوره با بازی‌های لالیگا اسپانیا زیرا که وظیفه‌ها در خود لالیگا هم به‌نهایت زیاد هستند. و نهایت جفتی آخرین که امشب بازی اولش رو برگزار میکند این فینورد اینتر است. راستی من اهمیت دادم بازی‌های اینتر رو در هفته همین موسم توجه کلان دارم با این باشگاه. اگر در مرحله اول من یک فکری خود را گفته بودم که یکی از دسته‌های کمباها در لیگ چمپیون‌ها که با فکر من حداقل تا مرحله نهایی میتواند رود اینتر است. اما فعلا فکری من تماما دیگر شد زیرا که بازی‌های سری آ ایتالیا رو تماشا کرده استودیم. بازی‌ها مقابل یوونتوس، بازی مقابل ناپولی با ما نشون میداد که اینتر دچار پروبلم‌های کلان است. اما مگر فینورد که علاقه یک نماینده این شهر رو یعنی میلان رو شکست داده است میتواند همین تجربه رو تکرار کند با اینتر؟ ما فکر میکنم نمیکند زیرا که میلان یک دسته ای که مشکل زیاد دارد این موسم علاقه پوینتر رفتن میگیرد در خود جدول سری آ و رفتنی که سوای دستم بسیار خبرها بسیار شده استودند. اینجا اینتر در قیاس با میلان پرقوت است و نامطابقی نابرقراری امورهای
натиҷавӣ барои Интер дар он аст ки бубинед рақобат дар пойгаи қаҳрамонӣ бисёр ҳам шадид аст, бисёр ҳам зич қарор доранд дар ҷадвал ва ин чиз маҷбур мекунад то онҳо эҳтиёткорона бозӣ мекунанд. Бухт аз Ювентус барояшон мушкил эҷод кард, вале аз ҳама муҳим онҳо аз Наполи шикаст нахӯрданд ва ҳатто метавонистанд бар Наполи пирӯз шуданд. аммо гуфта мешавад ки дар рақобат муқобили Наполи хусусан қувваи зиёд сарф накард Интер то ки таваҷҷӯҳ кард дар бозии Лигаи Чемпионҳо. бале Интер метавонад дуртар равад, марҳилаи тӯлонитарро аз номи Италия таъин намояд ва барои дастҳои дигар итолиёвӣ ҳам нишон дад ки футболи Италия то ҳол ҳам зинда аст ва ман боварии бештар ба Интер дорам. Не, ман гуфта метавонам ки дар ҳамин мавсим футболи Италия дар Аврупо мурдааст. Не, аллакай нишон дод, оморо худ нишон дод. Бубинед, аллакай дар як марҳилаи барвақтӣ ду дастаи номдор аз идомаи рақобатҳо бенасиб шуданд ва Интер талош мекунад ки Калери низ бохт 3 даста дар маҷмӯъ. бале ва дар ин бозӣ ҳарчанд ки дастаи Интерам начандон дар ҳолати хуб аст, дастаи Фейнорд албатта ки бозиҳои ин даста дар Лигаи Чемпионҳо ҳам бад набуд, яъне ин даста ҳам аз ҳамун иқтидори доштаи худ яъне бештар бозӣ мекунад. Аммо ман фикр мекунам ки таҷриба дар ин бозӣ метавонад ки кӯмак кунад ба Интер ва онҳо аз ин марҳила гузаранд. хуб, бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳое ки имшаб баргузор мегарданд. Телевизионҳои варзиш ва футбол ба таври мустақим пешниҳоди мухлисон мегардонад. Бозиҳоро Фейнорд Интер тариқи телевизиони варзиш пешкаш гардонда мешавад. бозии марказӣ ПСЖ Ливерпул тариқи телевизиони футбол ва як бозии дигари имшаб бошад Бенфика Барселона аз телевизиони варзиш мустақиман манзури тамошобинон мегардад. ва ман арзи сипос мекунам ба ҳамкоронам ба Ғолибшо ва Имонбек барои таҳлилҳои ҷолиб, барои пешниҳоди фикру ақидаҳои худ роҷа ба бозиҳои имшаба ва якҷо тамошобинон азиз аз телевизиони варзиш ва футбол пайгир мешавем бозиҳои имшабаро ва фардо бошад боз аз студияи марказии телевизиони варзиш ҷамъ мешавем дар доираи барномаи Аврупоафрӯз бо ҳамкорони худ бозиҳои аллакай баргузор гардаро таҳлил хоҳем кард. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. хайр.